حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل لعباده مواسما للخيرات يتسابقون فيها بأنواع الطاعات ويتوبون من السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الناس اتقوا الله واغتنموا مواسم الخير قبل فواتها، وحاسبوا أنفسكم عن زلاتها وهفواتها، واعلموا أن الفرص لا تدوم، وأن الأعمار محددة بأجل معلوم. ومن أعظم فرائض الله في شهر رمضان بعد الصلوات الخمس صيام أيامه الذي جعله الله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم أن يصوم هذا الشهر عبادة لله، رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. يتي الله سبحانه وتعالى قال الله متوي محمد يتيد يتمكنك الله سبحانه وتعالى ودان جيا بمكو بن ديدو سائيجي مawɗi be heba moƴƴereji ɗuɗuɗi be attondira e majji e noneji dewe be tuuba faade e majji immorde bonnireji mabbe feƴƴuɗi. seedo ala reweteɗo e gonga siwana kanko Allah subhanahu wa ta'ala, oɗo mo tawi ala reweteɗo siwana kanko, ko o goto alamo o kafi. seedo wondema oɗo mo suɓi onude e meɗen nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, o mo tawi ko kanko woni ñentinirgal meɗen e ɗeɗo golle hunde e waɗata e nder nduɗo lewru sina himo mari hen joddi kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. sabu ko kanko yottini, ko kanko jangini, ko kanko atti kala ko neɗɗo julɗo waɗi e nder nduɗo e moƴƴere, kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama himo mari hen moƴƴere. toro Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ngal haña dangal ngal dari. ko ano yimɓe huli Allah subhanahu wa ta'ala, oɗo Allah mo tawi o ɗaɓɓiralima hay hunde nde o taguma o wodinma o moƴƴi e maɗa o waɗuma julɗo, hunde o landakima ya waɗu siwana ya hulmo kanko subhanahu wa ta'ala. mana ya jaɓu wadde ko wi kon hara ɓernde ma no henti hiɗa andi ko moƴƴere ma woni hen. jaɓa accude ko haɗi kon anda ko bone ma o haɗuma wona fi ɓittingol ma. ɗum ɗo woni hulgol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. haray faggitoɗen ɗiɗo sa'iji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala hebbini moƴƴere e muɗum adiɗi laawade, sabu kala ɗi woni ha ɗi naati hande kadi sa golli ɗi feƴƴe, sa gollani ɗi feƴƴe. idan ɗo yo ɗum ɗo tawdema hiɗa wuuri, hiɗa selli, a jogaka a alaka labtane, hiɗa hoore hakkil maɗa a feeta, hiɗa hoore cellal maɗa timmungal, haray no hani ettoɗa ɓeyda wakkilare maɗa nden kadi wonnoɗon e nduɗo lewru. hara waɗali nduɗo lewru ngameelo, lewru ndo tawata ko uytugol dewal wonanma an, ɗo yo ɗaɓelde dewal ko ya uytu. haray hasben hoore meɗen adi laawade e faljereji ko faljuɗen ko feƴƴi.
goto kala no hani yeƴƴitade hoore mum ko feƴƴi kon moƴƴereji makko ɗin ko ha honto tinni e bonnereji makko ɗin kadi ko honto fewduno e majji o hasba hoore makko o tuuba rutte Allah subhanahu wa ta'ala ɗo e lawade nde tawno ɗi sa'iji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala addata o ɓurnaɗi o waɗa moƴƴere hewnde no heɓo e majji ko sa'iji ɗi duumatako ɗi ara e gokkunni ɗi yaha anden kadi ɗan ɗo gurdanɗa wuruɗen e hoore ndiɗo leydi gurdanɗan ko keeraɗa waɗana ladial si a tinnike si ladial ngal yewni a yahay si a tinnaki si ladial ngal yewni a yahay haray anden no jeeya e ko ɓuri mawnude e farillaji Allah subhanahu wa ta'ala e nder nduɗo lewru sumaye si feƴƴi waktuji ɗin joyi haray ɗiɗo waktuji joyi ko kanji ɓuri mawnude e ko Allah subhanahu wa ta'ala farli e hoore meɗen kon si feƴƴi seedagol reweteɗo ala sowona Allah subhanahu wa ta'ala seedo wonde Muhammad ko nulaaɗo ala hay hunde ko neɗɗo watta ɓaawo nde o sellini finde makko nden ko moƴƴi hewti ɗiɗo waktuji joyi idan haray neɗɗo on si tawi himo yeebi ɗeɗo julɗe joyi ko o wakkiloto horugol o wakkilo naafugol o wakkilo waggol piiji goɗɗi goo e hoore himo yeebi julde ko meere idan haray ko ɓuri mawnude kon tawo koyo taw neɗɗo on no wakkili no ñinni ɗeɗo julɗe tawa sabu neɗɗo mo juulata wona julɗo haysi ko hakkude julɓe ɓen o woni haysi julɓe ɓen no teddini mo waɗanimo honɗum nde so juulata na o julɗo idan haray ko ɓuri mawnude e ko neɗɗo julɗo o watta e nder nduɗo lewru suumaye ɓaawo julɗe ɗen jowi ko horugol ñalɗi nduɗo lewru horugol ngol tawata Allah subhanahu wa ta'ala waɗingol ɗo ko tugalal e tugale islamu ɗen joyi nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani e wondema l'islamu on ko mahako e hoore tugale joyi tugalal aranal ngal ɓe maaki ko seedagol ala reweteɗe siwana Allah seedo Muhammad ko nulaɗo tugalal ɗimmal ngal ko ñinnugol ɗeɗo julɗe joyi tugalal tammal ngal ko ngal woni ko darana fewndo ɗo kaɗo korka ko tugalal tammal e tugale islamu ɗen joyi Allah subhanahu wa ta'ala o noddi yimɓe gomɗinɓe ɓen o yamiriɓe horgol nduɗo lewru suumaye ɓe geli Allah subhanahu wa ta'ala e hikma makko on o yamirali horugol hande tawi yimɓe ɓen gomɗiniɓe tabitika gomɗinal sabu si imanu ala neɗɗo on ko wiyata kon acce ñamugol yargol ko ñallirgol wonta wona korka islamu fuɗɗi qur'ana tippi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe woni makka duuɓi 13 hiɓe makka ɓe yamiraka horgol suumaye ɓe feri ɓe seeni madina ɓe woni hitande ka hitande ɗimmere on tuma noon ɓe nodda ɓe yamira yoɓe horu Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓaawo kadi hitande ɗimmere ɓaawo fergu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o noddi gomɗinɓe ɓen o wi yoɓe horu noon suumaye ɓaawo duuɓi 15 gila islamu fuɗɗi ɗum waɗi ko gomɗinɓe ɓen o noddi o yamiri sabu ko ɓen heɓata nafoore horugol ngol o wi ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun ko onon yo gomɗinɓe farlama e homoɗon horugol wono farlirano e attiɓe on ɓen fii yo on wonu yimɓe huloɓe Allah subhanahu wa ta'ala yani korka kan ko waɗira gaya on ko honɗum ko la'allakum tattaqun fii yo an neɗɗo wawuɗo accude ñamugol maɗa ngol sabu kulol Allah wawuɗa accude yargol ma sabu kulol Allah ka goto rentama ɗum ɗo yo luttema hakkude ma e Allah e piiji heddiɗi so tawi suumaye maydi e muɗum haray nafaali koyo taw sa heɓi ngol ɗo kulol Allah nder suumaye koye ngol luttuka ɓernde maɗa janngo sa fokkiti waɗugol ko Allah haɗi an tun kanko tun goto rentama si wona Allah hulira Allah nden ñande waɗugol nden hunde no hulirnoɗa Allah ñamugol ñalolma suumaye noon no hulirnoɗa noon Allah yargol ñalolma suumaye hulira noon Allah nden ñande kadi ko ɗum ɗo waɗi horugol suumaye ngo haray kanko subhanahu wa ta'ala o fawi horugol nduɗo lewru e oɗo neɗɗo mo tawi ko julɗo neɗɗo keefeero fawakimo horugol neɗɗo on taw fii yo woni julɗo koyo wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah o ñinna julɗe ɗen joyi si neɗɗo wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tawi ko hande yo juulu janngo acca ɗon ma o juulata few oɗo na o julɗo taw idan yo o ñinnu julde nden taw o wona julɗo fii yo suuma yo fawmo haray korka kan ko fawi ko neɗɗo mo tawi ko julɗo ɗimmun ɗum si woni julɗo yo taw ko hellifaaɗo si woni ko julɗo hellifaka
no yiɗa ekkitugol pay kon horugol baraji no wodani pay kon no wodani yamirɗo moom kono no wona farilla e hoore makko pay kon hellifaaka kelle fuye no andora gotel e piiji tati wonande ɓiɗɗo gorko heɓugol mo duuɓi 15 ma yaltugol leeɓi laɓorde makko ndin ma waalagol makko hoyɗitoyi e maniyu ɗiɗo gotum kala ko o heɓi kanko ɓiɗɗo gorko on hara o helli faama ɓiɗɗo debbo on no jogii ɗiɗo tati no watti ɗon yi'ugol makko lewru makko ndun kanko kadi ɗiɗo nayi ko heɓi wo e muɗum haray fayike mo horugol o woni helli faaɗo no watti e muɗum taw neɗɗo on ko marɗo hakkil si tawi ko julɗo ko helli faaɗo kono ko feetuɗo fawaki mo horugol horuɗo hay hunde dewal fawaki mo heɓa hakkil Allah subhanahu wa ta'ala yamirali feetuɗo dewal o yamirali mo juulugol o yamirali mo horugol yamirali mo hay hunde lutti hande kadi est si o dikkoyi ɓaawa ko feeti kon o yoɓe ko hoori kon karama koɓe ne jogii hen konnguɗi heewɗi hakkunde wiɓe o yoɓa e wiɓe o yoɓata idan yo taw ko o ñiiɓuɗo siko wonɗo sete yaagal ɗo haray himo newnana taƴugol ha o hewta ka o yahata toon ma ha o hewtita ka woni arde ɗon sete yaagal ngal wona sete yaagal luttel ngal dey immagol yaha e leydi inna fannino ton ko setejo na ɗum dey kala ka yahuɗa tawi a ñiiɓa e ɓuri balɗe tati ko julde taƴete uytete muɗum kon haɗa koye hooru na setejo hannde kadi haray horgol nduɗo lewru sumaye no hanani oɗo neɗɗo siforɗo ɗiɗo sifaji neɗɗo mo tawi ko julɗo ko hellifaɗo ko marɗo hakkil ko ñiiɓuɗo sertuɗo e haɗoji ɗin haray no fayimo yo horu nduɗo lewru sumaye hara o hoori raali ɗum kadi aada ɓay woni leydi ndi yahi aada muɗum fuu hoore si o sa'i ɗo hewti kanko de jokka hoora ɓay ko aada leydi ndi horugol ko yo hooru ɗum fii rewirgol Allah subhanahu wa ta'ala fii yo heɓu joddi ka Allah subhanahu wa ta'ala fii si o hoorali kadi yo andu Allah nangay mo letto yawma qiyama sabu ko hoorali kon ibadallah asiyamu هو الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويسن تأخير السحور إلى ما قبل طلوع الفجر وتأجيل الإفطار عند تحقق غروب الشمس جاب الله هذا كويتي هورغول تيجي تيجي ko jogi tagol wondude e anniye accugol ɗiɗo taƴinoji korka kan ɗum woni ñaamugol e yalgol e rendugol ɗiɗo woni jani ɗi accugol ɗiɗo hara ko onti acciri ɗi ko anni horugol sa acciri tun tawi na anni horugol waɗɗa wona korka fewi da wawi wonde ñallal fof a ñamala hunde mara baraji abbere hiɗa wawi wonde ñallal fof a yarali ha mara baraji hiɗa wawi wonde ñallal fof a darani mo resuɗa o a ɓattaki mo ara mara baraji ko si tawi ko waɗirɗa ɗiɗo tate ñalolma sumaye on ko anniye horugol ko anniye dewal ɗum ɗo no waɗe gila ndema ka fajiri on feeri ɗon ha nangue nge muta yani zamanu on gila ka fajiri on feeri ɗon ha nangue nge muta sa waɗi ɗum tawi ko ɗum ɗo timmali nder ton fiya a ñamali a yarali a rendali kono zamanu on timmali porka ala nder ton kadi ko la budda zamanu on o timma sa jokki ha fajiri on feeri ha neɓiɗa ñamude ma a ñami aɗo nangue nge mutude haray ɗo amara korka hay sa acci ɗiɗa tati no jeeya e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo tawata julɗo fof no hani hittinde fimum teddina fimum ñentina nettingol sullagol ha ɓatto ka fajiri feerata ɗon na ha fajiri feera dey ha ɓatto ka fajiri feerata ɗon no jeeya e sunnaji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hanaɗi ñentinede yawnugol taƴugol si onti felliti nangue nge muti ɗo julɓe ɓen no hani wattandila ɗiɗo sa'iji ɗiɗi ko waɗi angal nennugol sullagol ngol ko lundagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nennugol sullagol ngol ha feƴƴita kadi ko lundagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wono noon kadi ka taƴugol angal taƴugol lawgol acca ha jemmina ko lundagol nelaɗo taƴugol nangue nge mutal kan itti sikke idan neɗɗo julɗo on ko woni ka hakkude sawabu on ko ɗo woni fattaqullaha ayyuha almu'adhdhinun wa raqibu al-awqat muraqabatan daqiqa فاتقوا الله أيها الأئمة في صلاتكم واتقوا الله في من خلفكم onon ɓeɗo noddinoɓe hule Allah subhanahu wa ta'ala reeno waqtuji ɗin renande sewnde renande hanude ko waɗi noddinowo tentini ka sumaye ɗo so renaki o heɓe baraji ha kono so renaki o heɓe bakka to hulɓiniɗi ko waɗi so tawi noddinowo on o renata waɓutu
o anda waɓutu ko nde o fini wo o noddinta nde o faala o noddinta si tawi horowo jokki oɗo hara o falji idan hara hiɗe wi'a yimɓe ndiɗo leydi hana jokkude noddinoɓe ɓe ñaama ha ɓe feññina ko waɗi feññinoɓe ɓen wonande fajiri feeri ɓe feññinta ko nde ɓe faala ɓe feññinta idan si a jokki salli a ñaami ha o wi'a salatu hayru min annawm te capanɗe jeenayo e nder temedere salliɓen noddinɗo feññinta fewno fajiri idan mo jooɗi ke fewno ɗo ha woni 5h15 5h20 o immi ko wi'a salatu hayru min annawm subaka ko 5h35 33h35 oɗo haara ko ñammingol yimɓe ɓe ñalolma woni so tawi ko ɗum o jokka ko ɗum waɗi no hanani neɗɗo julɗo on madama o andi no hoore yo eto kadi o anda ko ha sa'i hombo o sulloto yo andu kadi sa'i hombo o huntoto hara wona yo o ñenti neɗɗo mo anda hay hunde ɓayɗen andi ɓuri heewde e julde ɗen ka quartier ji ko waɗa salli ton ko yimɓe ɓe ala hakkil ala gandal tigi tigi on hunde ala ko hittini fi muɗum idan si tawi woni a ƴetti dina ma kan a wengi e ɓeeɗo a ñaama ha weetama a ñaama hara fotoro heewali no hanani noddinowo fof noddinowo yo hul Allah subhanahu wa ta'ala o wattana yile e waɓutuji ɗin simo andi yimɓe ɓen jokkaymo ka feññingol yo feññi ka fajiri feeri ɗon hara so feññini yimɓe accita ñaamugol ngol sinna ɗum o heɓe bakkato lorra jama o hule Allah subhanahu wa ta'ala onon ɓeeɗo julnoɓe kadi e ɗeɗo julɗe wonaɗe juuleede ɗe ngeli nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo darike yeeso maɓɓe juuli darɗe ɗiɗi ha gayni o ari o hiwriɓe nelaɗo maki yilto juula a juulali so tawi ɗum ɗo ko yeeso nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗi neɗɗo wuuri duɗo e nelaɗo yi'i julde nelaɗo nden o nana o yiɓu o juuli yeeso nelaɗo nelaɗo maki o juulali an oɗo nanɗo mo janngali sa renaki a juula julde nde wona julde idan hara julnugol yimɓe ɓen julde no donto moɗirta no hanani kala neɗɗo ardanaɗo yeeso yimɓe ɓerdentagol e ɗum julde nden naam yo foygintine kono raɓɓinɗingol ha feƴƴitagol ɗum ɗo wona ko ɗaɓɓa ka saria nden andi no jeeya e sifaji naafiqi ɓen ko Allah subhanahu wa ta'ala sifiɓe ida qamu ila salati qamu kusala yura'una annasa wala yadhkuruna allaha illa qalila no jeeya e sifa naafiqi si tawi darike juulugol daroda e ngameɗo jantata ko Allah si wona seeɗani idan si tawi nde wi'a allahu akbar o heɗa aami ndaaro hoorema moƴƴa de sabu ko alqur'ana wi ko noon naafiqiɓe wayi na goɗɗo wolɗum de sakko no oñe idan darodagol e si tawi woni hiɗa mari ngaamelo naafugol accu ha heɓa softede naafa julde timmude darɗe ɗiɗi petɗe juuluɗa timmuɗe no ɓuri a yaade juulaɗo sappo tati ma nogay ka juulirde julnede timma idan harayno hanani kañum almami ɓen hulde Allah subhanahu wa ta'ala e ɗeɗo julɗe ɗe tawata ko ɓe landitoteɓe fimu yawmal qiyama capanɗe yimɓe ma ɗum temeɗɗe yimɓe dariɓe ɓaawa maɗa bonna julde maɓɓe nde yaha walla inna alhamdulillah a famal ko wonɗa e wolde ko waɗi han ƴettata responsabilité julde maɓɓe nde yawmal qiyama en tawali ha hande oto no yani inne ko hoɗe haraɓe passage heɓe ɗani ka konte hara o sofer ɗani sabu si passage fof ɗani ko sofer ɗanafi oto yanta idan si tawi julde nden boni ɓaawo ɓen ko bonnata julde nden kon bonnata julde nden fof ɓaawojo goto no wawi bonde julde mum kañum tun kono o bonnata julde jama on fof kono an noon si a bonni julde ma nden a bonni julɗe on ɗo ɓawa ma ɓen fof idan no hani hula Allah subhanahu wa ta'ala anda dongal moolanagal no ka balaje maɗa sa tonata walli ɗumuma moƴƴande fattaqullaha jami'an ayyuha almuslimun wa azimu shahra ramadana kama azamahu llah وذلك بالمحافظة على صيامه وقيامه وصيانته عن طاعات ما حرم الله فإنه سيكون شاهدا لكم أو عليكم بما فعلتم فيه من حسن أو قبيح فإن بعض الناس يزيد شرهم في رمضان لأنهم لا يعرفون له حرمة ولا يخافون مما يسجل عليهم هل الله أن جلب فو موني ندود لور سومي نو الله سبحانه وتعالى موني نري في ميرنو Allah subhanahu wa ta'ala mawnini fiyake lewru ndun sa itti bote e mayru andu hara a heɓi probléme Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man yu'azzim sha'air Allah fa inna dhalika min taqwa al-qulub mo mawnini mandeji dewe Allah ɗen yo andu ɗum no jeeya e ko holli kulol Allah no ka ɓernde makko idan mo itti bote mum kadi ɗum no holli hara kulol Allah ala ka ɓernde makko mawningol lewru ndun wona udditugol hunduko ma wi'a lewru ndun no mawni ko kuuɗe ɗe wonɗa e huwude ɗen moƴƴi maɗin e bonɗi maɗin ko ɗum hollata ɗe mawnini lewru ndu
si a wakkilike a fanɗinaali moƴƴiri hun ko fanɗi o a wakkilike a waɗi kum bone ko o fanɗi o a wakkilike a woɗɗitike mo hara a mawnini lewru ndu kono so tawi woni moƴƴere no nde way waɗa itti bote e mayre bone ko janɗi o haaju ma ala a waɗay haray ko wiigol ma ɗa mawnini lewru ndu ko fenande idan mawnini nduɗo lewru wono Allah subhanahu wa ta'ala mawniniri ndu noon mawniniron ndu hoorugol ndu e daragol juula e mayru e hiwgol ndu e waɗugol ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini kon e nder mayru sabu nduɗo lewru ko imma ndu wonanema seede yawmal qiyama wondema a golluno ko moƴƴi e mayru ma ndu wona seede e hoore maɗa an a gollano ko moƴƴi e hoore mayru heewi e yimɓe ɓe tawata bone maɓɓe on ko e nder nduɗo lewru ɓeydoto neɗɗo so hulali Allah subhanahu wa ta'ala o hersali Allah subhanahu wa ta'ala ko hulata goɗɗo go o hersa goɗɗo go ko mere no jeeya e ayibe an neɗɗo julɗo hoora suumaye tawa a suɓata ko jentoɗa hoora suumaye tawa a suɓata ko wowla hoora suumaye tawa a suɓata ko ndaara bal ko ɓuri hulɓinare ɗum fuu ko neɗɗo hoorude bimbi haa kiikiiɗe o salligo o juula futuro o ƴetta mbuuɗi ɗi Allah arsimo ɗin o sunno takka ka hunduko makko o wutta oɗo hulali Allah o hersalimo sabu si ɓiɗɗo ma o waɗi ɗum on haɓay siko debbo ma o waɗi ɗum on haɓay siko ne'eteɗo ma o waɗi ɗum on haɓay siko yeeyo ma o waɗi ɗum a raɗatomo idan an fi hunde wonanta ɗum haray ɗen toro neɗɗo julɗo fo neɗɗo julɗo yo woɗɗi to ñaamugol cigarette ko wona suumay e ko suumay hara jeyaka e jikku jeyaka e makko bayagal jeyaka e needi a sunnude mbuuɗi ɗi Allah arsuko ma ɗin tentini nder nduɗo lewru suumay hoora ñallal ngal fof a waawi muññade ñallal ngal fof a waawaali muññade jemma on ko horuɗa kon a annda fii honde wonɗa e hoorande sabu ko ɓuri sattude bani adama fof ko accugol ñaama yara so a waawi ɗum moodi accugol ñaamugol curki nafata goɗɗo hay fus hay si adna on fof muɓodiri no fotti wonde ki curki nafay pellet ki nafata ka wona fii noon hay heeferaɓe wiiɓe Allah ala ɓen hiɓe rekkuni cigarette moƴƴa cigarette no wonde a cella a julɗo tawa ɗum woni hirande ma ni sa hoori a gayni e to woɗɗitoɗa ɗum hula Allah subhanahu wa ta'ala hersama anda ko arsika mo Allah jonnuma wonɗa e sunnude idan heewi e yimɓe ɓe tawata e nder nduɗo lewru ɓe tefa ko windete e golle maɓɓe ɗen koko moƴƴi ma koko boni ibadallah ba'du nnasi la yahtamu bi salatin wala ghayriha min al-a'mali salihah wa fi layali ramadan يسحر على القيل والقال والأكل والشرب ومشاهدة المسلسلات واستماع الأغاني أو لعب الورق أو لعب القمار جياب الله سين تسكيك انتوى وودي يم بتوتا هاي اندر ندودو لewru suumaye be haajaka e julde o nawongol juulata tun haajaka e julde wongol juulata julde nden fewndo mayre wongol ma an hay suumaye heɓata julde jama harayno hulɓinanima eto bete awa ka nder lewru suumaye ɗo ɗiɗo waktuji jowi heɓaɗi ka jama bete e nder nduɗo lewru la Allah ɓay a duumike ɗum ɗo nduɗo lewru Allah subhanahu wa ta'ala ma walle ma si ndu feƴƴi wawa luttude hoore muɗum kono so tawi woni an hay suumaye heɓata julde jama harayno hulɓinanima idan eto himmira nde ɗo julde ɓuri hewduno e yimɓe haajaka e nde ɗo julde haajaka e golle moƴƴe tentini e nder ɗiɗo jemmaji suumaye kañum si hoori ha taƴi lanni hande kadi jemma mum ko honɗum ko hiirugol e wowo no wakkili jooɗade ko gayni naafude ha e 1 heure ha e 2 heures no haala penale no jooɗi no ndaara télé no ndaara piiji ɗi Allah harmini no jento musique wonon ko neɗɗo wonɗo e wetude hoora suumaye wona ñalorma tun suumaye ko jemma ñalorma nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nduɗo lewru suumaye jemma mayru on ɓe heewuno darade e muɗum e ndu fof mayru wona sappo sakte on tuma heewno darade jemma muɗum bal hay arane ɗen ɓe dartono jemma muɗum no jeeya e ko hersini neɗɗo hooruɗo accude qur'ana waalo to o acca jantagol Allah o acca jooɗogol ka juulirde o acca golleji moƴƴiɗin fof o uggino téléphone hu makko e jurgol joueji fenade moƴƴinɗo joué on ko waɗi ko fii yo heɓu nafoore an jokkuɗa na ɗum fiya heɓu perdi kanko mi waɗi nafoore toon o yeeyi ɗum ko satti sooduɗa an jooɗoɗa bonna tan ma no hunde mbaɗa nder toon gila e piyoɓe ballon ɓe piyowo ballon ono mari intérêt nder toon o heɓa mbuuɗi jooɗiɓe no ndaarude ɓe ko ɓeeɗo mari perdi ɗin
an ko marɗa toon ko perdugol tan ma on sa yoɓi a naati a ndaari perda kadi mbuɗi ma ɗi watta hoore ɗon kanko wonɗo e wadde mo mari intérêt an a mara intérêt idan sindo hala kaka julirde waɗɗa on tan ɗon jannguɗa suratu goto qur'an ma jannguɗa jantore allah subhanahu wa ta'ala hiɗa marno nafoore molnani ka allah kono ko an tewi pasta ƴigel hakkude ma e allah wiɗa yo allah walle wawata wonde وبعض الآخر من الناس يعتبر رمضان موسما للتجارة الدنيوية فيمضي معظم وقته في متجره وربما لا يحافظ على صلاة الفريضة في الجماعة فضلا عن صلاة التراويح فليتدبر هؤلاء ما رواه عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يصفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فصفئني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فصفئني فيه قال فيصفعان woɓɓe kadi oɗo suumaye ko ɓe weltorimo ko ɓe himmiri e makko ko tawde julayagal maɓɓe ngal marsa e nder sew suumaye nde ka hewti bimbi no jippina ƴawna tun jantata ko allah jangata alquran haajaka hay hunde si wona julayagal muɗum ngal ŋiñaka nde ɗaɓɓata nden kono hiɗa waawi allah subhanahu wa ta'ala waɗi tan wi'ul ibada dewe ɗen ko noneji hiɗa waawi rewtade simude qur'ana nde hunjiɗa ɗe ƴawnude jippina hiɗa waawi jantade allah subhanahu wa ta'ala hiɗa ƴawnude jippina ka wonɗa o hiɗa mari none dewal ngal wawata wadde ɗon haɗa ɓittinali ma hiɗa rewde allah saji maɗi fof kono taw woni ñallal maɗa ngal an fof ko yiltugol cewɗi tun ko yowlgol piri tun ko ƴawnu ɗum ɗo jippini ɗo ñallama ngal fof ko ɗum ɗon a jantata ko allah a memata qur'ana bal hay a jantata ko nde ɗum ɗo ko ella neɗɗo julɗo tentini hoɗo ella ɓurɗo mawde mun on ko wongol haajaka julde bal hay naafilo ngon woɓɓe tawa e haaju mum ala e muɗum ko aybingol yahata ɓe julnoɓe ko ni e ni wayi yilto lutta ka muɗum tawa juulata ɗon kadi haray ɓeɗo sifurɓe oɗo sifa hiɓe hani taskade oɗo mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam arɗo e oɗo hadis abdoullah bne amri radiallahu anhu o wi nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam wondema kaɗo korka e alqur'ana tefanoya yimɓe mum ɓe yawmal qiyama kono ndaren homɓe woni yimɓe korka ɓen homɓe woni yimɓe qur'ana ɓe ko alda e nodditagol korka kan aray ko allah subhanahu wa ta'ala yeeso neɗɗo hooraynoɗo on korka kan wiya allah oɗo de mi haɗunomo e ñalorma makko on ñamugol e yargol mi haɗimo beleɗeji makko ɗi accugol ñamugol e yargol ngol satta kono accuɓe beleɗeji mum ɓen ko ɓeɗo fanɗi korka kan wiyali mi haɗunomo tun ñamugol e yargol mana'atuhu ta'ama wa saraba wa sahwatihi mi haɗimo kadi beleɗeji makko ɗi kala ko tawata konko beleɗe wonki no naati nder ton ka wiya allah mi torikema accanmo sabu an min allah newnana korka kan kadi kono noon sarti en ko hon ɗum ko tawde hari ka haɗimo ñamete e yargo ñaloma sumaye haɗimo kadi beleɗe qur'ana on kadi ara wiya allah o de mi haɗunomo ɗanagol jemma allah tefi men e makko allah subhanahu wa ta'ala newnana korka kan e qur'ana yo tefan neɗɗo on kono ndaren qur'ana kadi fombo tefani komo nde haɗi ɗanagol on ka sa haɓɓinde ha moƴƴi a wallini a jongi futuro aɗanike ha bimbi an on na qur'ana wollite fima par ce que nde wi mana'atuhu nawma bil leyl mi haɗimo ɗanagol jemma bi mana koye hoore an o waali janngugol lan o waali allah tewnana mi tefanamo idan si tawi noon a janngano hay har ko goto andi amara to ngeɓal qulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله إن الله تعالى قد خص شهر رمضان بخصائص عديدة منها أولا أنزل فيه الكتب السماوية عن واصلة بن الأسقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة ل6 مضين من رمضان والإنجيل ل13 خلت من رمضان وأنزل الله القرآن ل24 خلت من رمضان
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن كتاب الله الخالد الذي أخرج الله به هذه الأمة من الظلمات إلى النور وبدلها من بعد خوفها أمنا. يتي الله سبحانه وتعالى أولو الله متيكو غوتو kala waɗɗo ko o ɗiɗo yo andu haray o perdi jokkuɗo mo wo kadi perdi. waɗugol Allah ɗiɗo no wona a ƴawata dow to waɗa ton Allah ɗiɗo, a wawata ɗum. waɗugol Allah ɗiɗo ko wiigol ma ko Allah watta kon goɗɗo go kadi mo wona Allah waɗay ɗum. waɗugol Allah ɗiɗo ko ƴettugol ko waɗanenoɗa Allah ko waɗana goɗɗo go kadi mo wona Allah. ɗiɗo ɗiɗi woni waggol Allah ɗiɗo. sa wi'i goɗɗo e yimɓe ɓe waɗay ko Allah watta kon a waɗi Allah ɗiɗo. si a waɗani goɗɗo ko Allah waɗante kon kanko tun a waɗi Allah ɗiɗo. idan kala waɗɗo Allah ɗiɗo ko musrik, kala neɗɗo sirkanɗo Allah ha o maayi. Allah subhanahu wa ta'ala ko wi ko innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. ɓeɗo alyahudiyankoɓe e annasarankoɓe dari ɓe wi muhammadu wona gonga, ɓe yeddimo. e ɓeɗo yimɓe kafiduɓe Allah e goɗɗum, Allah wi ɓeɗo kaka yiita jahannama ɓe wonta ɓe lutta ton kadi. o wi tagore nde fof ko ɓe ɓuri bonde. idan neɗɗo on hana sirkande subhanahu wa ta'ala no jeeyano ko ɓuri hulɓinade e men kon hande no heewi e saffawol nodditiɓe julɓe ɓen. ɓay mo wi'i no woodi e julɓe ɓen sirkoɓe haro heeɓi bakkato. no woodi e saffawol wiiɓe hoore mum ko julɓe, yimɓe wonɓe yahude rewa kaburuji, toro yimɓe mayɓe ka kaburuji surra ɓen. ɓe haɗali galleji mum lanco, ɓe haɗali ɓiɓɓe mum yeebo, ɓe haɗali ɓenguji mum jombe, yaha toroɗa on yo o walle haaji. so tawi jasino ka hoore leydi ɗo ko arano e maɓɓe. oɗo fertagol kaburuji ko tawata no sakiti hakkudeji meɗen hande. ziyaraji ko tawata no wurnita hakkude meɗen hande. ko tawata no noddane nokkueli ɗin fof no ittane jawle. wallahi sen haɗitaki ɗum hertidiro e Allah sawmal qiyama, sabu jeeka e dina. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe holli en ko honɗum woni juulagol kabru. ɗum ɗo hande yeehi ha fooli, bal yeehi ha leyɗe soodama fii ka ɗum ɗo wurnite e nder leydi meɗen ndin. enen kala ko adete ko fenani ko ɗum ɓurte hittinede fi muɗum. kala ko woni gonga ɗum ko sabbotete ɗum yenne yaaɓe ha hulmuta. idan hanana neɗɗon kafidigol Allah subhanahu wa ta'ala e goɗɗum. ɗen toromo e juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓengure maɓɓe nden e sahaba maɓɓe jiyaɓe Allah. hare Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko nden himo hertinani nduɗo lewru suumaye ko waɗanali lewru hay wotuɗo lebbi ɗi sappo ɗiɗi. no jeeya e ko hertinani nduɗo lewru go'o tawo defte ɗe Allah tippini ka hoore leydi ɗo ɗen fof koye suumaye ɗe tippi. suufi Ibrahim ko e jemma arano on woni ko tippi e suumaye. wono ardi noon immorde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. hadis on ko selluɗo sen daari ka silsilatu sahiha cheikh albani hadis o no nder ton. idan jemma arano on e suumaye suufi Ibrahima tippi. ɓaawo balɗe jeeɗiɗi feƴƴuɗe oɗo tawreta Musa jippi, linjila jippi ɓaawo balɗe sappo tati, qur'ana jippi ɓaawo balɗe noga ene suumaye feƴƴuɗe. idan ɗiɗo fof ko tippi, tawreta e linjila e suufi Ibrahim e zabour fof maƴƴi koɗi tippi koye suumaye e konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo ko holli ko honɗum ko wonde lewru ndun Allah no mawnin fi mayru. idan nduɗo lewru suumaye subhanahu wa ta'ala humpiti e wonde makko e mayru o tippini ndeɗo alqur'anare nde tawata ko konngol Allah luttengol ka hoore leydi ɗo. oɗo alqur'an mo tawata ko sabu oɗo Allah subhanahu wa ta'ala yaltiniri ɗeɗo mofte ittiɓe e niwre majjere naɓi ɓe faada e annora. so yi hande hiɗa andi ko honɗum joƴƴinma ɗo, hiɗa andi ko hombo wonma, ko honto iwruɗa, honto fokkiɗuɗa, ko alqur'an. harayno an e nagge ma ngen hiɗon fota, an e dammol makol hiɗon fota. se alqur'ana yeytannoki makko honto iwɗa, honɗum woni lasli ma on, honɗum haniɗa wadde sa wiɗa honto yata, honɗum woni ko wonɗa yaade toon, harayno fof sa anda. hay goto e yimɓe wowɗo jooɗade yeeto maɗum sona qur'ana o ƴetti Allah. ayyuhal mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi nde qur'anare ɗo ko konngol makko ngol tawata arata e muɗum mere, iwrata yeeso iwrata ɓaawo. mo wuuli tawi ko e mayre woni ko itti, ala wawɗo mo fennude. haysi goɗɗo wi a fene yahay ha artana ko gonga wiɗa.
ndaren gila alqur'ana sifi fi annabi nuhu alayhi salam sifi ko yimbe makko ben hawri e mudum kon sifi fi gireli ardi din bawo nuhu ha hande goddo jangali tarika université mo yalti o ha waro inna modi ko qur'ana wi do na gonga kan wondo o jangata ha waro inna modi qur'ana woli fi kaarije on don arana ka hore leydi do men tabbiti ha men tay on do wodanoka waaw ta wonde firtowo ko nde wi kon ala idan mo wowli tay ko e mayre ƴetti sikke ala o gonginti mo ñaawirinde kadi sikke ala o wona neɗɗo nunɗuɗo nde ɗo qur'anare si tawi hiɗa faala ko wiyete kon daɗal adna e laakara ko nde jogitoɗa ɓe wi almutamassikuna bihi najuna faizun walmu'riduna anhu halka khasirun jogitiɓe alqur'ana ɓen tawi ko kayre yamitaɓe ko ɓe watta kon ko kayre haɗataɓe ɓe acca ɓeɗo ko woni yimɓe maleteɓe ɓen ko ɓe woni yimɓe moƴƴanaɓe ɓen Allah waɗu e maɓɓe yimɓe wiɓe alqur'ana yo haɓɓe waaloɗa hiɓe mari ko ɓe jantora Allah harana ko qur'ana addi kon hiɓe mari ñentinteɗo harana adduɗo qur'ana on yoɓe watta yila ɗo e lawade sabu so yeehi ha on tigi walike fuure hunde moƴƴintinta ko hande kadi kala neɗɗo mo wattanali yila e majjere nde o woni nden o jokki beleɗe e tawi makko on o wuuri e hoore lundagol qur'ana ha mayde tawimo yo andu ko kanko perdi wona goɗɗo go sabu yawmal qiyama wiigol ko an ukkenge ɗum ala ukkuɗo ma on an ukkiɗon ko goto mo daɗata idan haray neɗɗo hana lundade qur'an ɗaɓɓa goɗɗum go ko jokka ko wona nde ɗo amarana almustafa sallllahu alayhi wa sallam bi qira'atihi wa qal اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيئا لأهله شفيئا لصاحبه أفضل نلا صلى الله عليه وسلم بيمري إن جنغو القرآن بما كني إن وندما إن جنغو القرآن قرآن أروي يوم القيامة هراهين تفنا وندو نورو إميري أون وندو نورو إميري وناس سورو نوالي نكسودو أندي ko neɗɗo jangunoɗo nde gollitiri on neɗɗo mo tawi o mara nokkugo ka o ƴetta sari asina e alquran waɗi no hanani neɗɗo julɗo on dagingol ko alqur'ana dagini kon o harmina ko alqur'ana harmini kon o netora nediji alqur'ana ɗin o jikkino jikkuji alqur'ana ɗin si a waɗi ɗum a jeyama yimɓe alqur'ana si a harmini ko nde harmini kon a dagini ko nde dagini kon ani ori nediji mayre on a jikkinori jikkuji mayre on a woni neɗɗo alquran yo Allah waɗen jeyaɓe maɓɓe idan amma siko aksu muɗum haɗa no hulɓinani joom muɗum ɓeɗo moƴƴuɓe attiɓen e hoore ndiɗo leydi ɓeɗo nde wonno hiɓe andi ko honde woni alquran ɓe mara goɗɗum goo ko ɓurna alquran no woodi hande yimɓe yo Allah fewnuɓe dariɓe ɓe amali wiɓe wondema alqur'ana no woodi ko ɓuri nde si ɓe wowlano wowlotanoke kono si ɓe wowli ko ma wowle si goɗɗo ƴetti jandi korori towni wi ɗum ɗo ko kanŋe haray fawi ko yimɓe ɓe fotol ngol jan kanŋe on ina ko ɗum gawni kanŋe na ɗum ɗo idan ndeɗo julde wi'etende salatul fatih nde tawata buy e meɗen hande no jokki no du'orde kono jangataka nde windi anda ko honɗum addi nde wonmo addi nde ellan ko ɗo ɓuri wonde sabu adduɗo salatul fatih on o janfaki mofte ɗen sabu o wi'ali ko nelaɗo yeeti aboubacry yeeti oɗo on ɗo yeeti on ɗon ha hewtimo hara no metti majjinde o wowlu ko laaɓi pos o wi'i salatul fatih nelaɗo jonnumo ɗum Marok ɗo wona Madinatu Munawwara de ɓaawo duuɓi wuluure e 50 feƴƴingol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam si hakkil ma jaɓi nelaaɗo no waawi surreede wona duuɓi wuluure 50 ɓe ɓango ɓe ƴetta goɗɗum ɓe jonna goɗɗo diina ka Afrique ɗo si hakkil ma jaɓi ɗum haray si tawi firɓe naɓede kabano donc a jokku sabu a jeeyaka e marɓe hakkil ɓen tawa si wona ɗum pellet nelaaɗo naam Allah okki ɓe ɓure ɗen fuu ko kal hay goto kono noon ɓe immoto ɓe ara ka adna ɗo ɓe jonna goɗɗo diina ko ɓe jonnano Aboubacry Oumar e Ousmane e Ali hakkil jaɓata ɗum si ɗum no woodi accir joomum e muɗum siko ɗum ɗon tun o wowluno hare na ella kono wiigol wonde janngugol oɗo nde wootere no fota e janngol Qur'ana laabi guluuji jeɗɗi ɗum ɗo ɓuri huɓɓinade wallahi mi towñama
yahe ndaron defte maɓɓe ɗen no windi jente radio ji maɓɓe ɗin kadi ɓe reconise hi ko non woniri wonde salatu fatiha no ɓuri alquran qur'ana mo Allah subhanahu wa ta'ala wi on qul la in jitamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum ala ba'din zahira Allah tippin qur'ana ha gayni wi Muhammad yeeto ɓe yimɓe makka dartiɓe qur'ana ɗo yeetoɓe si tawi yimɓe ɓen e jinnaji ɗin moɓodiri qul la in jitamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran fiyoɓe addu hono naade ɓuri hono o alqur'ana ɗo la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum ala ba'din zahira ɓe wawata addude hono alqur'an haysi jinna e yimɓe fof walliniri yani jomiraɓe gande ɓen ka jinnaji fof moɓo jomiraɓe gande ɓen ka yimɓe fof moɓo ɓe adda gandal maɓɓe ngal fi moƴƴingol hono qur'an Allah wi ɓe wawata ko honno neɗɗo goto immoto ina addi ko ɓuri qur'an yimɓe jaɓana muɗum idan neɗɗo o ƴettu qur'an ko qur'ana tippi ko nde ɗo Allah wi yen jokku ko nde Allah tippini e suumaye goɗɗo ngo ko wona ɗum ɗon kon haray yo yimɓe ɓe woɗɗitu ɗum haray Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi ɓeeɗo attiɓen hoore ndiɗo leydi nde wonno hiɓe faami moƴƴere ko woni e qur'ana kon ndaaren ɓeeɗo karamakoɓe ko honno ɓe waɗayno qur'ana e suumaye no jeyama e maɓɓe imamu sawri rahimahullah kana ida dakhala ramadan taraka jamiu libadati wa aqbala ala qira'ati alquran imamu sawri si suumaye dari noke kala ko o jokkuno o accitay o wona janngo qur'ana tun imamu malik rahimahullah ɓen andi imam malik hombo woni mo kanko hari golle makko ko janngugol hadise ji nelaaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam janngina ka jullude nelaaɗo kadi wona nokkugo kono si tawi suuma e darike o wallina e janngugol hadisi ɗa o wallina jooɗodagol e joomiraaɓe gande ɓen ɗa o ƴetta alqur'ana on haa suuma e maaya o mara golle sina janngugol qur'ana juulira ɗum wonno golle makko kanko imam malik rahimahullah fi hon ɗum pasque mo annduno a laaɓuri alqur'an oɗo ceernojo imamu shafii rahimahullah neɗɗo gooto sifi fi makko ko tawata si wona neɗɗo annduɗo bindi wawata hoolade few ceerno gooto no wiya rabi ibn souleyman o wi kana shafii rahimahullah yaktimu alqur'ana fi shahri ramadana 60 khatma ma minha shay'un illa fi salati rabi ibn souleyman o wi imamu shafii rahimahullah o wonno si suuma e darike gilandema ñande go'o ha capantati o timminayno qur'ana laabi 60 mimu zalika ha nas hakkilki anda bindi jaɓata ɗum goy kadi hakkilki anda hombo woni shafii jaɓata ɗum goy shafii ko ɓuri fanɗude e martaba makko on simo hunjade o page ɗo e oɗo o suuma e oɗo par ce que so darima o hunjude nde wotere hakken ko Allah hokkimo haqqilde ɓeɗo ko ɓe masayno alqur'ana on so a wuli ɓe innana non ko ni wona sigirowo siga ko sigirta kon de idan ɓe feƴƴino sigirgol qur'ana sabu kamɓe moƴƴinta mase ɗen kamɓe jogui ɗengal arabu ngal oɗo ceerno wiyeteɗo qattada o wonno himo timminayno qur'ana e gurdam makko ɗan ko wona suumaye balɗe jeɗɗi kala o timminayno qur'an si suumaye naati balɗe tati kala o timminayno qur'an ha hewta sappo sakkitoro on sappo sakkitoro on si naatino hari jemma kala o timminayno qur'an kanko imamu qattada wona filnorano immorde makko idan sen waɗi tatabbu salafu salih ko honno ɓe jogitorno alqur'an en taway ɓen ton e ɓe ga haysi fof ko ɓe julɓe a wona e laawol gotol ɓe woni mi andano hono ɗum wonirta idan Allah arsiko en mawningol ko Allah mawnini kon hettina fi ko Allah hettini kon yo Allah woɗɗintin en fenande e bid'a ɓeɗo wonɓe rondoyade bid'aji adda saka hakkunde jama o yo Allah fewnuɓe yimɓe ɓe tawata ɓen faalaka faamude ɗum yo Allah faaminɓe sabu no jeeya e ko ɓuri hulɓinade wongol neɗɗo o anda ɗum ɗo ɓuri hulɓinade si tawi neɗɗo on no anda kono himo andi o anda mettaki kono wongol anda neɗɗo si yahi ha darike udditi hunduko mum
wi hande deftere sellude heddaki makka benno ka meden do wallahi wolobe dengal meden ngati be wodi wombe jindude mbatuji meden din yiha kam yimbe mebbe mobi waajo yimbe ben fi dina be inna wonde ma wahabiyagal ko sinca dum nelado andano dum acciano dum ko de balde do fuddi deftere sellude heddaki makka dina kam foko afrique do woni joni mako baabe uggino banto wi dum do woni gonga si yimbe yahi ha hewti do tancini don si be hebi letti harayno alla to nyibe wallahi no hulbini sabu wana sukaben kadi feewi sukaben ka yaasi feewa wonbe ben ka juulirde no rewirde Allah no rewiri o malore hebato on to ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك عدوا لاعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا وفقرنا غنى وضعفنا قوة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم اصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم اصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين واحلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين